Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Kerjaan saya, kerjaan tuan-tuan, kerjaan perempuan hanyalah dalam agama Allah SWT. Sejauh mana dapat tak berita Allah, ikut cara Nabi Muhammad SAW, inilah kerjaan sebenar kerjaan. Agama ini tuan-tuan kena berulang-ulangan. Ayat-ayat Al-Quran ada yang berulang-ulang. Zikir kena berulang-ulang. Dan solat harian kita pun 5 waktu kena berulang-ulang tuan-tuan. Setiap hari benda tu berulang-ulang. Dan dakwah juga kena berulang-ulang. Macam mana cara Nabi Muhammad SAW buat dakwah tuan-tuan. Macam mana dia katakan Rasulullah SAW jumpa Abu Lahab tu berulang-ulang dan jumpa Abu Jahal pun berulang-ulang. Itu juga dakwah yang penting tuan-tuan. Dakwah ni kena berulang-ulang lah. Kita cakap tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, supaya masuk dalam hati kita. Dan perkara batil pun kalau berulang-ulang, lama-lama dia nampak betul, dia nampak benar kan. Tapi padahal ini salah, dia batil. Dan tuan-tuan, kena ulang-ulang lah. Benda-benda yang baik kena ulang-ulang. Ingat mengati pun kena ulang-ulang. Pentingnya agama tu kena ulang-ulang. Jangan ulang-ulang benda yang batil. Nanti lama-lama nampak benar kan. Kalau benda agama kena ulang-ulang. Jaga diri tuan-tuan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.